ام نهال ناوندا وشانخانه نوبهارنن یک جو وشانخانه هری دومدار ای کردیجی وشانخانه نوبهاری کو در دورا 30 سالن لباجار استانبول وشانم بو کردی دکه پرتوکم بو کردی چاپتکه ده همان دمیدا کوواره که بناوی نوبهاری جی چاپتکه ددمن داوی دا ام دبینن کو وشانخانه نوبهاری به تایبتی لسر آنتولوژیا دنگ بیجان رادوسته حتی ویگا و چار آنتولوژین دنگ بیجا دنگ بیج شاکرو دنگ بیج رسو و هر حال سر دو دنگ بیجین دنجی چار پرتوک هاتنه چاپ کرن آماده کرن هری داوی جی داوی مهات تباخی دا یعنی بریا مهکی پرتوکه کی لسر مراده کنه لسر جیان هنر و سترانین وی پرتوکه که هاته چاپ کرن اف پرتوک جالیه خورشید باران مندشوا کو لیکولینر روزنامه‌گر و هر وان نویسکار کی کرد کج است خوش جزیره بوتانه لسر مراده کنه لسر دنگ بیجو سترانبیج مراده کنه پرتوکه کی آماده کری لسر جیانوی هنراوی و هر وال سر سترانوی نها نویسکار پرتوکی خورشید باران مندش جبو روزن داناسینا مردینه چند روزان د بازار استانبول بو نها ام جی وکی کومه گوت ام ل وشانخانه نوبهاری مگوت ام لسر پرتوکاوی و لسر مراد کنه ام وشانه کی بکن ما مستهم خیراتن نها دسپیک دا مراد کنه کسین کو نزانه دنگ بیجو هنرمند مراد کنه کیه تکارم مبد الناس کرن مرادكني الحرمة بوتان خرزان و طوري يعني ترابديني حتى سرحدي سترامبيجك هري نافداره herkes مرادكني ناز دكتن سال 1940 دیده لگراد جعفر لگندگیری دای کربورانی هاتیه دنیای و سال 1980 لسیرتی لگنده تیلوی vefat kiriye. Miradekini strambejek gelek aliye yani her çar heremin mugoti tori xarzani serhadi hatta her ali Kurdistan'ı ezbejim hatiye nas kirin stranevi evin penizki penci salane her avayı her dengbejin mecik az beşte strambejin mecik genci me joani me nüj stranevi dibejin gel ve gelik de haskirin yani. Ve ve kitebe ko derdora 500 rupeliye ko geleki brastiji sature xabateke kuruhurji deste wasaq ve ambejin keda wasaq ve çıqas demida ve çan sal ajot u jbo çewel ser miradekini خواستکو کتابه پروژه که آماده بکن. یعنی از روزنامه‌وان بوم 14 سال لکربورانی روزنامه‌وان تیت کم وقتا من مجیان مریم خانی نویسی من مرادکینی zaten مشخوان نازدکر لبلی پشتی ملی کولین سرکر مدید مرادکینی چافکانیه که هری خورد و هری باشه استرانیوی مگومی بگینی نفشه نوجک هنرمندی می نوج مگو بلا فایده جی ببینن hem hüneravi hem rbabavi hem avavi megomi bigin nefşenü hazinek mazne me evdit me ev farkir dor du sala me lekolini gelek berfara لسيرتي درا مرادكني خبات كري لباطماني لكربوراني لغندوي ما خبات كرن نيزكي دو سالا ما فرتوك برهفكر باش نها مرادكني وك ميري رباب جي تناس كرن رباب لهرما طوري gelek بناو دنگ هجي بردوام دکه باندوراوی لسر ربابه لسر سترامبیجو دنگ بیجان چبو yani miradekiri minakek seri xoya minakek miri raba bete nas kirin li tore de naha strambejin me nu tavahi raba bedin hemiwi xore dikin minak yani tukez nage astavi rasti ama strambejin me nu her dem xore dikin minak strani xo gor vid bejin her strambejin me strani vid bejin yani strambejin me mazınjik strani vid bejin yok mesela Juan Hacıoz bejim şu an perverj strani miradekine gotine yani seri de got miradekine seri xo xazineye hem rababa xo hem geviya xo hem devuka xo و هم جي ستراني خو يعني خزينه ام توازن قال ما استران بيجي منو في خزينه فايده ببينن باش زاروكي جهنن لجيانن ايكو شوب اويداد چن هي ايكو سترانا د بيجن راست كوري سعيد جيزجي نها اسطنبول شوبا باوي خو دو دومينتن استراني وي د بيجتن توازتن هما بيجي بك دوساوي ده يعني ان شاء الله وجهي بيجرتن وقت داوي نها
ji vir û şûn da xebatên we wê çi bin li ser dengbêjiya li ser hunermendên Kurd ya ji projeyekî we dosyayekî we heye بله استرامبیجی me dengbêjî me Kurd wek hûn jî zanîn pirin em dixwazin ser wa xebatê baş bikin înşallah pêşa rojê de çend pirtûk dî jî em ê ser strambêjî me dengbêjî me binivîsin. zor spas belê li gel me nivîskarê pirtûka miradêkinê Xurşîd Baran Mendeşebû wekî ku me got yek ji pirtûkên girîng li ser dengbêjiya Kurdî li ser hunermendekî Kurd miradêkinê jî li nav pirtûkên Kurdî zêde bû em dikarin bêjin ku beriya me yekî ji nav weşanxanê Nûbiharê derçû ev pirtûk ji 500 rûpelî pêk tê li ser jiyan huner û stranên miradêkinê radiwesti nivîskarê wî jî li gel me bû ew jî behsa pirtûka xwe kir derdora 2 salan ajotiye ev xebat her wiha bi edîtoriya Hüseyin Zana û her wiha gerînendeyê giştiyê Nûbiharê Süleyman Çevîk ev pirtûk hatiye amadekirin ji bo xwîneran jî hem li ser malpera Nûbiharê hem jî li cê Nûbiharê tê firotin.